dragi moji kolege iz Haba, vi pratite našu emisiju Ognjen TV. Moj ime je Stanković Ognjen Praznik. Danas razgovaramo o tome šta je to sneg. Idemo. Snijeg je posebna vrsta padavina koje padaju u obliku ledenih kristala. Nastaje kada je temperatura vazduha ispod nule i postoji dovoljna vlažnost. Sneg se sastoji uglavnom od vazduha oko 95% i vode oko 5%. Ukoliko se svidio ovaj video, stavite like i pišite komentare, kliknite na zvončić i subscribe-ujte se na kanalu, zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter. A na sajtu ognjentv.com, ko želi da prijavi na website, link u opisu profila. I to bi bilo to za danas. Vidimo se u sljedećem klipu. Ovo akreditacija. Moje ime je Stanković Ognjen, možete zapratiti na YouTube kanalu. Da ne zaboravite udri like. Vidimo se uskoro.